Bafowethu, kulonyaka lo thina esisazama ukupopa esisahlanganisa empilweni sizama ukuphumelela izinto zingakasihlanganeli. Ngicela singadlisi bangani bethu imali zabo kabuhlungu, singadlisi ihlobo zethu imali zabo kabuhlungu, basebenze kabuhlungu ngoba thina so entitled. Sifuna ngathi nakanjani bayasi-owa kumele basize siphumelele. No, abasi-owi lutho. Nabo abanye balapho bakhona khona ngenhlanhla baba nama-qualifications bawafaka at the right time, kanti vele isikhathi sabo sesifikile. Phela sikwazi bafowethu ukuthi ngoba thina kungakasihlanganeli, uma ibrazo esikhule nalo selibuyile lamakhaya sesiyalibalisela, yabuka manje uhamba ngemoto enhle njani kodwa besishizila sonke lamakhaya, akasabuya silanda sifake. Wena uyazi usebenza phi? Usipane esasole. Isasole inkulu kangaka akasifaki ngani? No, waba nenhlanhla wafaka i-CV kanti vele unalama skills abawafunayo lapha esasole. Bamthatha uyasipana, nathi asilinde isikhathi sethu sizofika. Kwenzeke manje abanye bethu sebayambalisela ukuthi akasilandi ngane emakhaya yosifaka esasole. Asinaso nesitifiketi esiyi-1 esifuneka esasole. Uthole umuntu womndeni uyakhala, hey usesibani uyaqhosha, usebenza kwesinye isikolo lapha eTrichards, angazi why angabuya angifake ngoba lesikolo lesiya isikolo nje esi-right, nami ngike ngiphume lamakhaya yongifaka lapha. Sister lakho lifundele i-teaching, line-Bachelor of Education. Laqhashwa ngokuthi bebafuna bothishela lapho, yena wafaka i-CV kanti unawo ama-qualification, unako lapha akufunayo lapha, bamthatha. And manje ukuthi wena usakuzuka usahlanganisa kusengakahlangana, akusho ukuthi manje yena sekumele angakhoni ukuphila impilo ehappy ngenxa yokuthi kusele wena emakhaya. No, mbongise mfowethu, mbongise uma kupho okuthile umngane wakho noma isihlobo sakho akunika okuthile akupha njengoba kungiDisemba, bonga, ungacabangi ukuthi kukhona into akuowa yona. Bonga, uqhubeke nempilo, uqhubeke ufake ama-CV, usebenze nzima, ufunde. Uyabona nawe isikhathi sakho siyeza.